Lusuku lwemjeka welive lakangwane. Umhla tingemashumi lamabili nesihlanu enyangeni yamabasa kuba lusuku lolungumlandvo eveni leMeswati. Ingani ngalolusuku kulapho khona kwaphakama umjeka welive laseSwatini kwehla lowo welive leMangisimane. Kulohlelo lwalomhlalo olikhethekile umlaleli ngingivele ngwakaSimelane Sibongo ngiyakubingelela ngiyakwemukela sitabe sihlele nabo laba buya khona ebhange lemlandvo laba sitshelako basifundzise basatise basikhumbute umlandvo. Kukhona mhlambe labasha labatibutako ukuthi lani leli holiday mlaleli sise batfole basebhange lemlandvo sebato sikathatela sathi thina lesingadi ukuthi nalesi sikhohliwe sikhumbuteke ukuthi lani vele leli holiday kwentekani limgcoka ngani. Sitawubuka umlandvo walomjeka welive lakangwane sibuke nale mibala kambe ngabe isho kuthini lembala utasichazela umukelwe lethu Musa wakaSimelane nekuthi umjeka uhlonishwa kanjani uhlonishelwani uhlonishwa njani. Anginganzi ngetulu mlaleli ukhona umngona sebuhleni lobuya khona into yasebhange lemlandvo lethu Musa umukele wakaSimelane ngicela ukuthi akubingelele mlaleli bese ke sesiyangena kulendzaba yalomuhla kokuthi mbambambamba kuthiwa yi-National Flag Day lilanga lemjeka welive lakangwane. Kusho kuthini lokho Mpembe likhulu? Nabongona nabo lokuthiwa kumpembedle betimchewana sibingelele nesive samSwati lomnyama kulabalithuli sibingelele sive salaManciveza khweshe wabhosa kusile ngwane. Kusile nabongosi sifuna kwathi kabanti ukuthi mbambambamba nasikhuluma yini ubumgcoka balolusuku lomhla ka25. Lisuku lolu lengitawuthi ngilona lisuku lolumgcoka kunanto tonke tinsuku lesingaba nato eveni. Utawukhumbula ngwane ukuthi evikini leliphelile besi halalisa ukuthi utelwe umlisa sesiphinze futhi sikhona ke namuhla siteu sihalalisa kutalwa kwelive mkhuni. Sihalalisa kutalwa kwelive namuhla lusuku lolukhulu lekuba lo holiday lapho khona sithi umjeka wesive seMaswati uyaphakama ngwane uphakama kwekucala ngca. Asibuyele emuva ke emlandweni sihlale phansi nanangu lotelo namuhla akhumbule ukuthi sisho kuthini la. Nangiya umnyaka wa 1894 loyo mnyaka loyo umnyaka wekucala ngca emlandweni lapho khona eMaswati afike ahlabana khona ehlula sekhukhuni webabhedi athi nasamehlulile aphuma nayo inhloko yakhe sekhukhuni labeka bhace khona emgedzeni weyise Ncufula yase iyaqala ingoma lethi incaba kaNcufula. eMaswati abuya netinkomo lekuthiwa imbolonja tinetimbondvo letinze latabekwa khona indzawo kuthiwa kusembolonjeni ngoba kwakudla imbolonja tibekwa dute nalapho khona kunetshani lesibita ngokuthi lubaba lolwalethwa ngemahashi labekabuya eNtalasifani labekeda ngalanga lethi tikhathi leto ngoba kwakusedela umncele kwaba nalotshani kwasekuthiwa ngoba kunalolu baba sekukambabane lapho khona lapha nje la kunesakhiwo khona saka DPM khona kwakusibaya sakalofokati kusibaya sambabane kunene. Ngalelo langa lelo live leMaswati lahalaliselwa ukuthi lifike lahlabana lemnguni. Sihlabana njani? Sekhukhuni esatshwa sekhukhuni unenkinga yokuthi uthi angehla nalelibutho lakhe ehlele lapha endasi emasimini emabhunu bawuvune umbila bawuvunisise babuthe naleti inkomo temabhunu baphethe tikhali bese benyuka nato lenzaba bathi nabafika lapha etulo kwemabhunu ukuthi nakuthi kuyayincanca lenzaba kukhanze seyilele tinkungu kukhanze seyilele sithwathwa akusakhoni ke kubonana akusakhoni kwendekana nase kunkinyato ngiletinkungu angene sekhukhuni nesikhali sakhe kuwo lamabhunu kwathiwa laba ngeke sibakhone kushe mangisi ahlangane nemabhunu kwasekuthiwa asiyocela eMaswati. Ngaleso sikhathi leso bebathi bona bete kumSwati wesibili labe sakhotheme ngeminyaka wa 1865 so ukhotheme eMswati sekuthiwa ukhona Mbandzeni lolandzele lidonga
lo wakhipha indlavela ethi lolilo labehamba nambovane efakuthe yafike yahlabana sekuthiwa ke ngoba bafike bahlabana le kanzi sibathembisile nasibancenga sathi eMaswati selekeleleni kulosokhukhuni ngobe uyasehlula kanzi futhi uyakwati kwenta lemilingo yakhe yekwenta litulu yekwenta tinkungu yekwenta ukuthi kungabe kusabonakala nje naphambili la kuyiwa khona sisiteni nasisita Maswati sidaniketa Masibuse kwabalihuka lelo siyabuya ke sibuya naleto tingomo bayasinika leti ngomo abasiniki lo Masibuse uyasuka evelini Ngudi uthi asayihlanganele lendzaba leyo Maswati ilungiso kuyayiwa eLondon kuthiwa iLondon Convention ya 1894 ngilapho khona ke kwafike kwagqizelelwa lokuthi la Maswati akanikete lo Masibuse ngoba vele siwethembisile ngilelanga lelo ke lapho khona umjeka weMaswati waphakama kwecala esiveni seMaswati bowakhiwe ngelihawu kwakunalabo thibeni mdlula umgwami longagwami ngisheti ngaleso sikhathi leso uphakama kanzi Mnguni ngaleso sikhathi leso sekunanasi isicephu lesesibekiwe lesifihlo ngemabhunu anemangisi angisibe bahlangene nasibasida lesesithi lesicephu la Maswati sekatawuphila angaphasi kweni mabhunu senitawungena embusweni wawo utawukhumbula nje ukuthi sinelidolobha lekuthiwa kuse Bremerstrop iBremerstrop ligama lesibhunu lekusho ukuthi bekuyinhloko dolobha eMaswati ngalezo sikhathi leso besibuswa ngemabhunu sesingephasi kwawo utawukhumbula ukuthi emabhunu kungena kwawo phela Mnguni nawe Ngwane angena ngesikhathi sawe inkosi Mbandzeni beta abantu lababalekeleko ukuthi sekusebusika ngale beta ngala ngoba kunetshani batokhotsisa bafike ke baqila netindzawo wesiyabaniketa ngeke umuntu akhotsisa hlala esigangeni so takwakha nekwelithenda nyenyana kwakhe sebayakhomba ekugcineni kwako konke lo mhlabathi laba uqele ngeke bate ukhotsisa sebayawuthatha bayawugwamanza sokuba ngephasi kwawo wambimba uba ngemaplaza so kucuka uba ngemaplaza wambimba ke umjeka lapho mane wambimba kwaba sikhashanyanyana nje lesaba sincane iyasuka inkosi Sobhuza uyakhumbula ukuthi iyatalwa nga1899 lo 1899 letalwa ngayo kwakukhotseme Mahlokohla kukhotseme Bhunu lo 1899 letalwa ngayo futhi kwakuqala impi kuthiwa impi yemabhunu anemangisi lembi leyo ngiyo lesafike thine singeMaswati ngekusitwa ngulabo thibeni mdluli sathi asiyile emabhunwini akusiyo imbi lefuna thine kepha thine ngoba siyakhona kwakha litulu letandla siyakhona nekunisa litulu lelina etulu sibite namvali incandi sibite nalaba phansi ukuthi abaselekelele line litulu asisite nanga emangisi ngoba siyawabona ukuthi abaphethe njani labansundu ngala eNatal ahlabana ke mangisi ngilapho khona ke Mnguni ngalo 1903 1904 officially sesiyangena phase embuso wemangisi sesiphumile emabhunwini kodwa solo yakhothisa akhona emabhunu solo sinawo eveni siphila futhi singaphasi kwawo utawukhumbula ukuthi siyakuphi sitawukhuluma ngaloko siya lapho khona emangisi nawo nakefika afike ababantu lesibabona ngazuthi bahle kanzi vele na ububukela khashane etshani bukeka kunhlata kanzi naso ufike khona uyabona ukuthi lobuhlata labe ngibubona ngathi sebuphambili abukho la ngikhona khona nawo lamangisi na ubuka nje ngeminyaka 1907 sekagilatika ahlukanisa umhlabathi weMaswati kathathu ehlulwa kulanza emaplaza eMaswati akasaniketwa umhlabathi basinika umhlabathi lomncane sesithi laba beta nembuso wamandla ngengwenya la kunesicephu labe banaso Mnguni mangisi lapho la phindze futhi asikhinya beta thina singeMaswati bathatha leligunya lokuthi sinenkosi bathi kude king useLondon akekho la lo wenu uyawuba ngiparamount chief usho ukuthi uyawuphatha tikhulu akasiyo inkosi ngoba inkosi yinye isemangesini iyabinza inkosi Sobhuza nayibekwa ngeminyaka wa 1921 iyalibuka lelive iyabona ukuthi awulihambile selusemaplazini kwenteka umlandvo futhi ngeminyaka wa 1939 naqala impi yesibili ngilapho khona ke Mnguni inkosi Sobhuza yathi asiye siwasita lamangisi mane lamangisi nasiya kuyowasita asiye siwasite siphinze futhi siwakhumbute siwajike ngemalahla lavutsako esifubeni ibita tsatse wabo inkosi Sobhuza libito lakhe ngilomusa ibita abantu abayo labathathu besifadlane uNtombane ngiphethwa yini ngicondzaphi ithi hlalani phansi ningithungele nangumjeka ibaniketa lembala ithi ngithungeleni lo mjeka lo ngifuna kuyocopha umlandvo ngawo lemangisini
ngilapho khona ke basi nabawuqedza lo mjeka Mnguni lokuthunga kwathathwa lo mjeka loyo wasesoniketwa abafundi labe balapha kumathapha labe basitwa ngumdzeshi labe kabitwa ngokuthi nguJenny McLaren le bona ke babe sebahlanganisa ke leticephu ngalomshini ngoba laba labe bathunga labe bacelwe inkosobhuza bebenda ngetandla uyahlanganiswa ke lo mjeka ke ithi inkosobhuza uthatheni ke nunike emasotsha latawuhamba nawo aye empini yesibili ngeminyaka wa 1941 ngilomjeka loyo ke Mnguni lebathi nabefika nawo le bahamba nayo inkosobhuza sitawuthi bebahamba nayo leni ngobe yathi yona ngeke ngiye lempini mina ngidawufukama lokufukama kwami ngidawuthatha le ndvuku yelive le ndvuku yebukhosi nginike nini leniya lempini niyahamba nayo wacopheka umlandvo kunemjeka uthiwa eMangisi athi nakawabona lamaswati eta amangala ukuthi njani ngoba emaceleni kunalama submarine emaJalimane kepha lomkhumbi weMangisi kepha lomkhumbi lamaJalimane akawubhubhisi njani ngoba lamaswati la kuqhamuka wona khona kuqhamuka nje tinkungu bese lamaJalimane akabonani kuthiwa ngalenyelanga Mnguni ngalomjeka wethu uthi ngesingemaswati eMangisi ahlala phansi acalela phansi akhali plan lawo lembi kwathiwa wonke umkhumbi lotawulayisha emasotsha laya lapha ngesheya la kunemaJalimane khona Swati wahlakadeni lamaswati angabi ndzawonye wafakela emikhunjini leni ngoba siyati kokuthina kuhamba bona lapha ngisheya ukutawufinyelela khona ngoba kunemaJalimane lapha nembala manje mingakhi ke lemjeka ngoba phela ngithi umjeka munye nendvuku yinye kepha lokusala lokuthi sekunale Swati kusho ukuthi sekunale duplicate sekunale duplicate yalomjeka la kunale Swati khona ngalendlela yokuthi Mnguni kuthiwa kwathi nakufika lapha ngishiya la kunemaJalimane khona emaJalimane amangala ngoba bekangabonani wona odwana ngenza bayitinkungu athi emaJalimane sekathi ayabuka akhanza eMangisi akhanza emaswati sekahleti la kulamathenka awo netibhamtawo sebabutha letinhlavu babutha nawona lamaJalimane bawakhipha la bekabhace khona kuthi saleli mbuyani nesesiyanithatha nithunjelwe imbi sentithunjwa tembi ngiko ke eMangisi abonga athi ngenxa yokufika kwemaswati empini yesibili imbi yesibili yafika yashintsha ngiko kwathi nayiphela imbi yesibili ingwane ngeminyaka wa 1945 1946 kubuthwa tibhamu kulungiswa konke lapho khona bekonakele khona 1947 inkosi yeMangisi yathi ngete ngahlala ngayike uyotibongela yatheleka yona mathupha eHodihane kwase kuthiwa sekusenhlangano la kwahlangana khona ngoba kuhlangene khona inkosi Sobhuza ihlangene khona nenkosi yeMangisi kuthini lesinemali lapho ke Mnguni lo mjeka wethu inkosi Sobhuza yathi awuthathwe lo uyolondolodwa ngobe nguwe lo bengicophamlandvu uyakhumbula ke ngwane ukuthi liyahamba live sesifika esigabeni lapho khona sesitawo khona elukhethweni lukhetho lwangaleto dikhathi ke lekubona ungabe uyakhumbula nombala ungabe wawunjani umbala wawo umbala wawo Mnguni sitawukhuluma ngawo nasesitama kwehlukanisa lemibala kuveta ukuthi lelo khona inyalo kwehluke ngani kuloya ukhona umbala wawo sitawukhuluma ngawo asiphuthume la kunayindzaba yokuthi nasesifika le lapho khona bekulukhetho khona lukhetho lothu nje thina eMaswati belumhla ka 19 namhla ka 20 kuye eMabasa Mabasa uyambona lokuthi uhamba nemlandvo njengoba lelisuku nje lwalamhla luphindze futhi luyingqomba mlandvo Mnguni ngoba uyakhumbula ukuthi nenkosi Mswati wesithathu ithatha kubekwa yabekwa mzukwana tingemashumi lamabili nesihlanu kuye eMabasa sibasile kumakhata lokuba makhata sihleli sindzawonye lokuba ndzawonye kusho olubumbano lolubumbano lusho live lelive lisho bantu labantu basho sive nabongwana lapho khona ke yahlabana khona imbokodo yathi nayihlabana kwase kuthiwa ngoba ithole 79.4% yaseyithatha tonke titulo eParliament nalo ke lusuku lwamhla ka 25 April lapho khona inkosi Sobhuza emlandweni ihlaliswa phasi nyalo ibuyiselwa nasi yasigaba lesathathwa ngeMangisi na uqale nathi ngwane lapho khona kwathiwa ngiParamount Chief sekubuyiswa lesigaba sekuthi inkosi le ingwenyama le sekuphinze futhi ngalelo langa lelo kwenteka umlandvo kuthiwa ngeke phela kuthiwe ingwenyama kuthiwe inkosi yemhlaba le kude indvu lesifakazelo ngalelo langa lelo ngwane liyatalwa live ngobe umjeka weMaswati sewuyaphakanyiswa uphakanyiswa kwecala ngca uthi ubonwe nangona laMangisi lo mjeka loyo ke ngwane lowaphakanyiswa awukwehluki ngoba nawubuka ufana nje ncamashi nalona labe bahambe nawo baye empini yesibili munye lo mjeka uyaphakanyiswa ke ngwane ngiko ke sinalelo holiday lalamhla Mnguni
leli holiday lalamuhla lisho ukuthini lisho kutalwa kwelive alisho kuphakama nje kwemjeka ngoba umuntu angathi umjeka ngoba uyindvangu sesingade sihlale nje singaye emsebentini siyekele kusebenza sivuse umnotho kutalwa live la nakutalwa live kusho ukuthi kutalwa incubo emasiko nemhambo webantu lekusho ukuthini lekusho ukuthi lilanga leli ngilona limcoka kunawo onke emalanga ngoba sisive nje sithi singemaswati sisho ukuthini sisho ukuthi utasibona nawufika kithi ngiko ngeke mnguni ulibone live ukuthi sengisesikhwahlande sengisemzambikwe sengiselesuthu sengisebesuthwini ngisemaswatini ungakathi nawufika khona waphakamisa emehlo akho wabuka etulu utawubona umjeka wabo umbimba losho ukuthi naba labantu lesengifike kibo banje ngone ngalesikhathi kubuyiswa lokuthi inkosi ingwenyama kephana emaswati ungasibona besolo athi ukuthi anengosi leyenza bayabo paramount chief ngathi yayila ibhalwe phansi emaswati bekathi anengosi wona wathi usi ana paramount chief emaswati mnguni lendlela ladaleka ngayo uyabona ukuthi umdalo wathi nakadala wadala onke lamave wase uhlukanisa nje amavela amabili wathatha inhlitiyo yakhe wayibeka kiwe lekulive la kaIsrael la kwadalela khona Jesu selive lemaswati ngobe lamavela ngalamabili na uthi uyawabona lalendlela lentanga ukuthi emasiko abo labantu ayafanana ngoba onke luhlangothi lwawo utawathola alapha encwadini lengcwele liswati lisuke liqimetile nje nalitawuthi lona litawuthatha luhlangothi lunye ngobe liswati liba liswati ngemasiko alo lele lisiko lithini lithi ngitawuba naleli siko bese sekuba nalento letangiconzisa mina ekuphileni lekuyini lekungilencwadi lengcwele ngobe lamasiko uthi naso uhleti phansi wabone nanawe ukuthi kuconza kusukela kuphi kusukela lapha kulencwadi ngithini imnguni ngithi thineke singemaswati asilandzelanga lokulabe kusho ngemangisi sathi thine ukuthi emangisi noma angathi sina paramount chief thine sinengosi leni ngobe kube akukhulumanga Sobhuza wesibili ngeminyaka wa 1941 wathi sukuma yesukati imsimelo omnyama losegodla komvovukathi lontuvuti bovu njengimjikijeli wemsime wagembe wafusa manu wake emlomo ngake wena setinyangeni sukuma emathebula umkholo lonsundu netinyawo takete kucathathele egumeni kabomntwana ngubo ingonyama lendvuna wena welugogo longwekade wena weshoba lenkunzi le sukuma yeginza lombofu netinyawo takho ludongo lamavuso wangwalo liye embolo sukuma yemamba nkosi ndvulini wamaloyi mamba le sukuma yemavuso ncelele khohlwa ncelele emtimkhulu sukuma yesimelane nabongwa sukuma yendwandwe ngabandle ngabaye nkosi wena ungacaya umuntu ngibona bakucayayo ushwide kayango yange yiba yashitha amabe yejikhuthayi umchachambano uchachambe kwamaguda amabili kwashe amagude bikeyani sukumani niyele emangisini nanangumjeka niyakhombisa kusemaswati bobani ngabe thini asisiyo ikingdom ngabe siyirepublic kepha ngoba inkosi Sobhuza yathi akusukume labantu laba lengibananatelako nginanatela nje ikota yabo kwakungakayiwa embini le kwakuyiwe kuyolandva umhlaba ngobe lokufika kwalamaswati nalomjeka labafika nawo ngiko nanyalo noma ngabe live linetinkinga letinganani emhlabeni wonke jikelele lanyathela ke live lemaswati bayathi sesikutholile kuthula ngoba sesifike lapho khona kuthula kuhlanganiswa khona laleli wemsakato wakangwane sisehlelweni luhlelo lolukhethekile luhlelo lapho sibuka khona umlandvo walolusuku lwamhlati nge25 kuye inyanga ke yamabasa sihle lapha ke nalethumusa wakasimelana lobuya lapha ke emsamo ebhange lemlandvo wemaswati uyasilandzisa ukuthi sifika njani la uyasho ukuthi kwakubuyiswa live hayi ukuthi nje mhlambe sisi holidayini ukuthi mhlamba sikhanuke kusebenza yini sikhumbula lokwendeka esiveni semaswati sithi ke silawubuka lokho ukuthi ke noma sesivile indzaba yemlandvo sifuna kufika la kule mibala wawunjani lo wekuqala lembala isho ukuthini nabongosi sive samswati lomnyama kulabalifuli thine sinemjeka lowehluke kunayo yonke imijeka futhi nawungadi buhle bemjeka kusho ukuthi usengakakwa kwafika kuleli vele emaswati ngobe lona ngumjeka lokhulumako ukhuluma ukuchazele indzaba yalabantu uyibone uyabona naloko ukuthi inkosi Sobhuza lekungiyona leyaqhamuka mina lena mibala leyaqhamuka nale indlela lomjeka lome ngayo ayitange yabe yakuthatha nje yindvo nayo lembulelwa sinemibala lehlukahlukene kulomjeka nawungawubuka lomjeka labaya nawo embini yesibili solo ngilomjeka lesikiwo
manje umehluko kosekuthi siyekelele kakhulu sangalungisi kwase sekuhamba ke kuyonakala kanti lokonakala sekuphindze futhi nathi sekusenta bantu batibute lokunyenti ngathi ngephandle ukuthi mbamba lo mjika walabantu laba umuphi. Ngiko ke umcondzisi welibhange lemlandvo eSwatini National Archives anelisekela lakhe bahlale phansi bathi ayilungiseke lendzaba le. Baseke sebakhulumisana nalaba labatsinzekako ikakhulukati ekulungiseni lendzaba temjeka. Siyakhutsata nje nyalongwane ukuthi laba lokhanza ukuthi basakhela lemijeka labane la ukhanza khona ukuthi tikolwa nalamahovisi la ukhanza khona kumbhimbiswa khona lomjeka baya khona bayewuthenga. Sikhutsata laba ukhicitako ukuthi abangawukhiciti lomjeka bangakayileka lobamba kuma archives kuyothatha lemibala injengoba injalo. Lemibala ke wena mnguni umbala uyahlekisana nangabe uhamba ngemoto likanju ukuva lokulenkusho ubona imoto itihambela lapha ngaphandle imhlophe uyithenge le moto ihwayeke uhambe uyele kulaba labafuna impende uthi hayi ngiyangibambelela nina ngifuni ukuthi ningipendelele imoto yami ngoba ndangidulela ngicela ninginike lo mpende bakuhlome uthathe lo mpende labanginikete wona ufike uyimpende le moto yakho kutathi ngakashona ilanga bese uyabona sakani lembala lemhlophe inganani ngobe bengithi imhlophe le moto yami kepha lo mpende lo mhlophe lese ngufake lapha so umhlophe lokwehlukile nalo umhlophe lebengiwo le moto lekusho ukuthini umbala une code yawo noma unendlela loyakheka ngayo ndakubekisela njengana umbala wethu lesithi ngured lokubovu na ungena uhlatiya lo mbala loyo akusiye red ngcrimson une code yakhona ke nawo lebathi nabafika labenta lomjeka bayithatha lakithi nase bawuhlanganisa lo mbala ngalendlela lokubhalwe ngayo laphansi bese kuphuma lo mbala lobovu longcrimson. Nangumjeka wethu bovu ju nangumjeka wethu ngwane umjeka lokhulumako utawukhanza umbala losibhakabhaka. Nasikhuluma ngembala losibhakabhaka ke lamnguni sky blue sikhuluma ngembala loshadza nesibhakabhaka nalibalele ilanga. Lekusho ukuthi nangabe lo mjeka uyambimba wena uyatihambela ukhashane awuboni lo mbala lo sky blue ngoba ufana ncamashini esibhakabhaka ngiko sithi sky blue. Bese yabuka ke ukuthi lona lokhanza ukuthi siyawumbimbisa lona labasithengisela wona uthi na ubuka na ukhashana ubone ukuthi ngublue loya nangiyake lo sibhakabhaka usibhakabhaka lokungazuthi sekuyavilapha akusiye lo royal blue lokhanza ukuthi siyamsebenzisa kungathi kuhwabile mnguni umele inike lo mbala loyo. Utawukhumbula phela ngwane ukuthi imibala yemijeka akusho nje ukuthi umane uvuke ekseni uthi thine sesifuna nangumbala nangu le mbala mnguni isebhodweni lapha ebhodweni nawufaka isandla ukhipha lo mbala nani uthatha lo mbala loyo labo labahlala phansi balungi lo mjeka lo mbala laba uthethe uvele sowubhaliwe ukuthi usho ukuthini. Lo sky blue nje lesibhakabhaka kusho peace and stability kuthula nekusimama kwelive. Lekusho ukuthi noma ubona eMamelikeni ukhona lo mbala loyo usho lokho noma ubona kubase Brazil noma ubona kubake emaJalimani lo mbala loyo usho lokho. Sineke siwente wagqama ngoba ungenhla uphinze futhi ungentasi usho ukuthini lelive leli likholela ekuthenini kusukela nje ekhaya siyahloniphana thina lomncane hlonipha lomdzala sendlule sinembala lomthubi loyelo lo mbala loyo uyakhuluma mnguni uthini uthi lelive leli lilanati tindvo longeke utinaka kweqala ngumhlabathi. Lo mhlabathi wethu thina singemaswati muhle unothile ngalendlela ukuthi ukude eveni lemaswati lapho khona ungeke ufike ukhanze kunendvo labatichenya ngayo khona sikambabane kunene nje la kambabane na utawulanza likotapeni uhlanyelela uyathi ukuthi nalo seshiselweni utawukusho ukuthi emakotapeni asembabane cha angiyo impela bakhona labaleka amantini motha lasituka amanzini khona noma ngakuniketa liphopho lakho uthi utolihlanyela la kambabane kunini liphopho litakubuka nje leni namangozi utakubuka nje la embabane leni ngoba mangoza ulungaleka amantini motha uma kufuthumele lekusho ukuthini lo mhlabathi wethu uthini singemaswati na ubuka lendlela longiyo uyavuma ukuthi leliswati lingakhona kuphila bese ubuka ke nalendlela
singiyothina singemaswati umnakethu wakhele kaMantini Motha mina ngila kaMbabane unelomnye ukalavumisa usho ukuthi vele lelikhaya lelo selinothile ngobe noma ngabe siyafuya ndathatha imbuti tami ngiyisele kulolo sehlanzeni yena abuya tolanza tilimo ngalanga kimi abuya tolanza tithelo ngalanga kimi usinothile nasingabiyela sibe nalolubumbano nje siphilise kwana ngemandiya lekungena linya lanzane abe ngu400 even owakhanze sekangena nala ititolo uwabona indlela laphila ngayo ukuthi abambene live lingathi lo mbala ke lo usho lokho sinemhlabathi lomuhle lonothile sinema minerals sinemcebo waphansi thine yemnguni lomuhle na ungabuka na iron ore ngala engweni bafika batheshu bayimba yathi asiyinzawo futhi nanisimba ngathi nisihlanyela kakhulu thina umcebo waphansi labathi bawuhala waqhubeka wathi angeke siphele thina si7 sinetintsaba thina tintsaba tethu siyakhuluma dikhona tintsaba le kodwa intsaba bese kuba khona tintsaba leti tintsaba ngisho ukuthini ngisho ukuthi sine tintsaba lesichenya ngato lemakhaya lapho khona uze uve athi mina intsaba yami ngikuthi mina intsaba yami Mbulungwane intsaba yemlandvo Mbulungwane intsaba lememelije intsaba lengakhulela kiyo le eceleni kwayo kunentsaba Shaka lapho khona kwajika khona Shaka athi uyawuhlasela aqosha Zwide umlandvo lo sinetintsaba ke futhi letinye timgcoko ngobe sinesilive sinetintsaba letfaya ikhathi Mtsimba sinetintsaba letfaya ikhathi Bondvubeni sinetintsaba letfaya ikhathi Makhosini lekuthi intsaba lesati ukuthi nakunebantu labaphila dude naletwe ndzawo lethu kunetinto labangavumele ukuthi bamane batende leni ngobe bahlonipha letintsaba ngobe live ngiko noma ubukana stadium sethu nje lapha kaSomhlolo hayi kuthi emaswati avilapha kwaphela imali ukuthi sivalwe ngale sivuleke ngala cha sivuleka ngalaleni ngobe sihlonipha intsaba Mtsimba lenendvubeni ngoba ngeke uhlale endlini kagogo flathele abantu labadzala akunamuntu lo tawungena estadium ahlala abuke eShonalanga ngobe engalanga sempumalanga kunelive lekusho ukuthi sichamuka le Central Africa phela thina ngilombala lomthubuli wesingena kunanga umbala lobovu lesithi ngcrimson sibuya phi kanzi thina uyawukhumbula phela ngwane ukuthi kube netimbi letiliwe inkosi Mswati wesibili nje beyinemnakabo labekehle aya lekiyo kahoho labekafike abeke lawo eceleni kwayo bese sowuthola nali nesesihlahle lesihlatana entilushawulo lwakhe khona yagcine inkosi Mswati yathi sale ubeka lawo lakho lapha kwase kuthiwa ligama laleyo ndzawo leyo kusensangweni kwakunemntwana enkosi lapho lwafike wasala lempini yemshatha impi yemshatha Mnguni yimbi lehlukene kabili leliwe Maswati kwasala bomkhulu ncanti bethu le uyakhumbula ukuthi wekucala umshatha bahamba namathafeni bayaliwe bayalwe ngilazithe wathi ningayi lemshatha ngoba live lifake ingubo emlonyeni kukhotheme inkosi wathi mathafeni sifuna tinkomo inkosi letawulandzela kufanele ikhanze kuneti inkomo bahamba bayale ithi indlovu wathi ningayi bathi nabefika le babakhanza babhedi bayibuka lenqolana ingena kungena libutho lekuqala kungena lesibili wasina ungena lo mtimba base bapedi balingisa manyovu na umtsinza lilanga libalele uyasikitela yathi na ingena kungena umsila balapha etulu bapedi bagone ematshe inguzanguza ematshe emaswati angena kulomuhoma kanzi labapedi balapha etulu bafuqela lamatshe onke la etulu lamatshe nabafuqa bawashonisa phansi kunebantu lephasi labangenako bona bangena bathi siyalandzelana siyokanelisa lekhathi lapho khona kunalabapedi khona aphele Maswati kwayena loyo mathafeni watholakala emva kwetinyanga letisithupha wathi nakabuya la wakhanza abafati bakhe bonke bangene banakabo ngoba bebaqaba ukuthi usele naye le bambona qhamuka bamangathi esidawuthini ngoba nebafati bakhe bonke sesibathethe sithi usele le kwasale Maswati ngilombala lobovu ingane iyaphuma yesibili nga1879 leli sengikhulume nayo lebeyihamba nambovane efakuthe lebeyihamba ithunywe inkosi Mbandzeni ihamba nendlavela etilolilo lebehlukene kasithupha leyafike yahlabana kwase kuthiwa eMaswati ke wanike 10 mazibuse ngana kuhlabana nawo sikhumbula lokho ke kulombala lobovu ganzi lombala loyo lakhathi kiwo Mnguni kunelawo vele lisho kuthile lawo leli hawo ke ngwane liyakhuluma lithi labantu laba labangeMaswati laba bantu labafuyako
ngalamanye amagama ithi ula kaMbabane kunene eMnguni sibe sibona lekhaya ukuthi uyawufukula nemnotho angidikhanze timbudi lekhaya asiphume kulomkhuba yokusebenza athi umuntu nasapenshele kungikhazi aqabanga uyothenga imbudi ngoba emadlota suke sekangekho lapho emadlota abakhona kumuntu lo hamba nawo kusukela lekusho ukuthi inyalo lokakuphele lithuba lekuba la emsakadweni eMnguni bonakala nalekhaya likhaya kubi likhaya lite silwane likhaya lelide inkukhu likhaya lelide imbudi likhaya lelide inja lisho ukuthi akusilo likhaya lomuntu asingathi umntwana unombuti esekhaya kini ngikuphi akhombe lapha ngesheya eCotsville akhombe lapha ngesheya eThembile lathi kusekhaya kibo akusilo uMswati lelo Mnguni lithini leli hawu bayafuya labantu laba lamaswati ke anyalo akasesiwo la ngayitolo lathi inkomo tababe ting 100 esibayeni la nga anyalo asayati ukuthi inkomo seyimali inkomo ngumnotho leti inkomo leti la esibayeni ngibekele leti incane ngoba ngiyathi ukuthi leti lesetithi ngudlanyana setiyathathwa tiyiswa lembi event iyawuthengiswa kwakhiwa umnotho welive lokuthengiswa kwathi tiyabuya sengiqalena kuya lokuncane lapha namake sokuqalena kuya sakha live siyalima sinengwane lokulima kwethu Mnguni silima ngetinkomo itolo sikhuluma besingangeni ensimini kungena kwaso kufuna kuphahlwe kubikwe ukuthi sekutaba nagandaganda lo tawubanga umsindvo la leni ngoba lamasimu ingalinye la ngitafuna ngithole isikhathi sengiloyichaza nalenza lamasimu ayakhuluma kwawona Mnguni anemabito nathi ingena letingabithi lima lapha ikhona lensimu lokwatiwa ukuthi nakuyolinywa yona umnumzane welikhaya uyatila alale endlini kagogo noma alale lawini lakhe ngoba kuyawulinywa na insimu lokwatiwa ukuthi noma iyawuhlakulwa leyo nsimu leyo ayihlakulwa nje bantu bala ekhaya bangapheleli nalo seMbabane nalo senhlangano uyabuya kuyawuhlakulwa leyo nsimu ngileli hawu le utakhumbula ukuthi leli hawu lethu leli eMnguni lelikhali letimbili letikhali letimbili lihawu lijana livulile liba ngesencele letikhali leti tiyakhuluma lokuba timbili idual system sinesingemaswati sihamba ngalonyawo lomangisi siphinze futhi sinayo nalendlela yethu thina sine sinenkosi sinendlovukati nasekhaya likhaya ngeke lime kude babe kude maka simile silive letikhali dimbili leni nakuphume esinye phela ngathi ngisisembini ngiyahlaba sase siyephuka sikhona lesinyile ngitawusebenzisa sisimo selive nendlu yakagogo Mnguni suke ingakakhiwa ngaleswathi sayitolo ide tinsika letimbili lisimile lelikhaya leli nemuntu konke kwakhe kuhamba ngamabili netindlebe timbili emehlo mabili umlomo uhlukene kabili tinyawo timbili sisimo selive kunenjobo lapha eMnguni lekhuluma ngokuthi live lebantu labacamele kakhulu esintwini sinemalawu thini sinemiti lapho khona inkosi ithi nayikhona khona kuba letihonco disho ukuthini disho ukuthi ngilapho khona umfana lo safunzisekile njengoba siyichaza njengaleli hlelweni ngelesini 4:04 nasafunzisekile lo mfana uhamba ayeke yawubutheka akasuki eCotsville ahambe ayawubutheka ngoba labo bayahlupha bafike babutheke emva kwalokubamba bayohlala lekhaya sithi nasesicethe kuhlehla bese bayavela nabo bavakale ngetinkwela lapha kanzi bebangekho le ekuhlehleni labesikweni labo bayahlupha ngoba nabahamba la endleleni bese bagceka lokwethu sebangene ngale ubese uyatibuta ukuthi sesikwehlukaniselaani ngobe solokunye lokuthi ungale ungumfundisi akukushintshi lokuthi uluswati lokuthi ungale ungumfundisi akukushintshi ukuthi umntwana wakho kufanele aye emhlangeni umntwana wakho kufanele aye encwaleni ngoba kube kufanele angayi ngabe watalela eMozambique waba ngumfundisi eMozambique lokuthi uluswati kusho ukuthi wakho umntwana akaye encwaleni ngoba uNkulunkulu akayuyise esihogweni ngokuthi unimikisa umntwana encwaleni uyawuyise ezulwini ngoba umikise encwaleni sinalombala lombili kuleli hawo kunembala lomnyama kunembala lomhlophe losho ukuthi maswati langa inkosi sobhuza yathi ninemangisi sitanilaya ngoba nisihluphekisile nathatha nemhlabathi wethu nento angathi ndawusida nangasida sifuna kuhlala nathi sithatha mbekathi sobhuza have no enemy ngite sitha lesitha sami ngilomngani wami ngifuna kuhlala naye la atogcine ayibona lenhlitiyo yami ukuthi mina angifuni siphile lempilo la ifuna ngifuna siphilisana kunalembala lembili leli hawo eMnguni linemagabelo lamagabelo nginaku lokudwetshiwe lokula kuleli hawo lokusho buhle balabantu lababili nasebabambisene akusekuhle nasobuka liswathi silivunulile uthi ubone nemdzeshi asavunulile nana ubaba bathi lona bakutshela liswati naye nalo yize awakafana lokisi ngibekise ngaleso sibongo leso kepha liswati nangu uvunulile buhle lokubambisana usho ini kusho buhle beli sengumjeka wethu lo yophele labongwana so uchazile ukuthi lembala isho ukuthini
hlushwa sikhathi bengingafisa lokuthi sesikhulume ngalokuhlonipha lomjeka ngiyengibone la ubekwa khona lona lo uphanyeka lapha ashaya sihluthu ngiyengibone futhi noma kunemicimbi nje kakhulu lapha emaphoyiseni lapho nakundawo endlula lomjeka kuba nemehluko nje la lokuthi kuhlonipha lomjeka uhlonishwa njani uhlonishwa bobani uhlonishwa kanjani sesikhulumile ngwane sesikhulumile mnguni nabongwane lokunyenti lokungumlando lophathelene nemjeka umjeka live nawufuna kubonakala ungumuntu lokugcekela phansi live nawungabuka nje nawubuka kubomamona kuthe lamave lalengesheya lanebantu labakhuluma ngesandla bangakhulumi ngemlomo ubabona baphethe lomjeka lesinye isikhathi ubabone bawushisa indlela letshengisa kungahloniphi live lelo umjeka siyawuhlonipha mnguni angicala nje kulomuntu lonikete lomsebenzi lona lonikete lomsebenzi wekunaka umjeka kwayena kufanele atihloniphe kweqala lokho utihlonipha njani uyatata umuntu ndawo bekusangento lelula nje mnguni ngeke kube nemuntu la emsakatweni le umsebenzi wakhe kuphakamisa nekwehlisa umjeka athina kati ukuthi umnyama kulawo malanga lango nomeke ekhaya kibo kushoniwe bese yena uyaqhubeka nje unaka umjeka akwentiwa uyatata uyatinaka nangabe uyathi ukuthi ulamalanga angisiko kahle uqila lomunye kube nguye lonaka umjeka ngoba umjeka live umjeka mnguni ude emalanga ukuthi namhla nangabe uyafuna uyawuphakamisa kusasa uyayekela umjeka njalo ekseni lingakaphumi ilanga naselitawuphuma nango umjeka uyabonakala ngitsambama umjeka uyehla njalo onke malanga umjeka ngaphandle nangabe live lihluphekile nakhona kusho ukuthi awuphakama utawukhumbula nje nasingabiyela emlandweni inkosi Sobhuza nayikhotheme utawukhumbula mnguni ukuthi emalanga beka ngu48 nemashumi lamane nesiphohlongo lapho khona umjeka weMaswati wawumbimbiswa usemkhathisini khona bathi half mass ngesingisi uteka yona mnguni kwakutshengisa ukuthi siyahlonipha ukuthi kuhlushekiwe emalanga lang 48 eMaswati atila emalanga langemashumi lasithupha kwathiwa ngisho nembolwane ilombala ayidlodlwa kulawo malanga lango sitilile sihloniphela ukukhothama kwenkosi sihloniphela nanangu umjeka lona ke longena anikete lo msebenzi lona mnguni uyahlonipha ngeke nje uhambe uyothula umjeka nekwembatha lokugcokile kuyalenga nje ulengisile cha nendlela lomuntu lalangiyo uyambona lokuthi uniketele ngeke mnguni athi aya lapha emjekeni ngala ukhuluma nelucingo cha umjeka nawe uyakuyo usuke uya angathi singakubekisela ngikuthini ulingisa umuntu losayoni nakaya kuyahlanjululwa ebhudlweni uyathi ukuthi libhudlo leli kepha uyathi ukuthi akusesilo libhudlo leli sengiyaki ulingisa umuntu losesontweni nakaya kuyawuthandazelwa usuke athi ukuthi ngiyakuyawuthandazelwa kepha lapha la ngiyakhona ngiyobekwa tandla ngesizathu sokuthi ngicele kuphila uyayihlonipha lento la yakiyo lo muntu ngaloko ukuthi kulubito la kuye uyamngena lo mjeka nalendlela ogcetshwa ngayo umjeka emnguni ugcetshwa kahle lesibhayi ngiyibone vele bena ngebunono lobuhle uyasaluthwa futhi umjeka ngobe live leli angibekiseke futhi nangabe kufika esigabeni noma esikhatsini lapho khona le live lihluphekile khona sifake ingubo emlonyeni lo mjeka umbimba ube semkhathisini naku lokumgcoka awusuke nje uphakanyisa ubeko la emkhathisini unenqubo yakhona uqale uphakanyiswe uyotsinza etule egcineni bese uyehliswa ke kancane nasekawehlisa kusuke sekunale sizotha lesitshengisako ukuthi senginenkulumo ngale tandla tami ukuthi maye la sengiyisa khona lo mjeka bekungafanele ukuthi uye khona kepha ke ngoba sisempilweni ngoba siseveni ngoba sisemhlabeni into lesingakade igazi diyenteke uyatibona nale tandla takhe nongombuka lo muntu ukuthi lendlela wehlisa ngayo lo mjeka ngale tandla kwayena tandla takhe kube kuthiwa uyatibona ukuthi tiyachuqa tiyatshengisa ukuthi la sengiyisa khona lo mjeka akafanele singawuhlala khona emalangeni lapho khona live liphilile khona noma sekawethula ke mnguni nangabe awususa lapho akazi nje ngoba usemkhathisini ngivele ngwethule ngiyise phasi cha lendlela la uyisa ngayo etulu futhi tandla takhe tiyatshengisa ukuthi maye lendlela lengiyisa ngayo bekufanele ngiqale phansi kepha sengiqale emkhathisini na ufika ke etulu naso uthinza ke soyawehlisa ke soyatshengisa ukuthi cha sengehlisa umjeka labongwana isikhathi sinemona mpembe elikhulu maye siyabonga lo mlandvo kwathi ukuthi umjeka waqala njani usho ukuthini futhi mhlawumbe kokugcina njengona kafishane nje lapha nawo utawumbimbiswa ube semkhathini half mast kusuke live lihluphekile
awusinike labantu nangabe kubantu noma lo muntu lohlonishwako noma nje noma ngubani asengithi nje kumbe indvuna yembuso singathatha yini sihlomisa usinike ngona bese soyagoqoqa esikhatsini lesinyenti Mnguni kakhulu kati kuleli velethu nje banikati belive lokhanza ngokuthi nangabe sekukwendlule ebona noma inkosi ikhotheme lapho khona senta njalo khona emjekeni bese ke emavela abomakhelwane lapho khona kunabo president khona kusuke kumuntu mhlawumbe lomcoka ngilawubekisa nje ukuthi kuhambe Mandela kuhambe Walter Sisulu labantu laba batiko ukuthi kube besikhululekile ngabe kwabanguye president lo mntu loyo lokunye lokumcoka Mnguni lengakuvetela ukuthi umjeka nawuhamba kuthiwa sihlangene ku King's Birthday noma la sihlangene khona nakwendlula labasuke bawuphethe nima nibuke wona lo mjeka nihloniphe noma ngawo umuntu alikululo awenwayi la umuntu ekhona ngoba usuke emehlo akho atsenjo kulomjeka siyathandaza ngumthandazo lona live leli Mnguni Mpembe elikhulu mlalelo emsakato kulohlelo lukhesekile lapho khona besibuka ke ukuthi ke ungabe le holiday namhla ka25 sibuya phi nalo lisho ukuthini lethu umsamukelwa simelane lobuya ebhange elemlandvo lapha endasika lomamba emsamo bekasicathatela mlaleli ukuthi lisho ukuthini leli holiday sesivile ke nenzaba yembala nekuhlonishwa kwa umjeka ukuthi awusindlwangu nje ukuthi utayihudula uyiphase noma kanjani kulohlelo lolukhazikele Mnguni umhle ngivela wasimelane siyabonga ukuthi usiphe indlebe uqhubeka ulalelwa ngona umsakato nakulethi inhlelo usale kahle kuze ngelo litako sesikuvalelisile japela mkuu mjongile ndaba sikisitile simasithe banje unongo ngayikabe kathela mzemdaza mkungisendo zona lapha phasi sibotisa sengamanzi awuze amadoda umfuna ukuza kuzisimnano shanya kuna phasi ndasawutana khona uthini mbukula yakuza sibotisa ngane kuthela ukuthi ukukela ngazi ukuthi usho ngalo hayi madoda ezozibonga kakhulu mazakwaza ukuthi umaskani babhekile